Ipentau yang hijik solusi namar ba ka service rule ka bangila adap yaki ka bangila adap keren haki ba kane kamlong rai nakane ka service rule ka pimi menta warja rausan pade kalong kaju ka bangila adap persya namar ba nyong ba lakuno abidan abidaf national service rule shaban hasan deban yek bena chwa deban bena chwa namar ba ki katkum kacing batai kacungki ki kam kiba kaban pawa kabadan hadu menta kadai tang ars pa live gue apa farmasi ki farmasi hibar gue la kalong haki hospital lani haki si bat kontak tetap lani batak ki subcenter and health awareness center de nakalin jongka jingwat benia ka jumi te ngilap tang ki subcenter idan hadu south pa new potap letak si idan hadu lifeway letak ki pc idan hadu chispa katsan kili iya de nakalin ka ladangi kai katum ka IPS standard ngilap poi deki spak kili ka along the multiply laisha ya kene ka service room ka ki la penmi tingila dat keren syahi na du arhajar afsau wanai penmi ya kene sebesul da penmi kene kan ketak ya kayo kami jam ni ki permisi support gejala ni dan kat prospa tame de kiba trek kiba dang kidang trei ba kene kam ko commercial ni kidang renew ba ki registration ke jongki apa laus nem ni dan tang kat saus pa de perkhapi kat saus pa gelaja hot ni sesuatu yang kam ke kabangi dan kumki rio habang yang penting habang wadi lau jong projayo lisi kilayo dua pandikam tambah hangta ngilap mang bakal feels ka council pada kam update iki nomor ba we bala kilada pikana profession we bakal register lada kidan nak kena ka kanono kam ka bitray ki habang update ya kata kam ka jongki bagi tray hakam declare komisi council nomor ka council ka pay ka welfare jong ki pharmacist ki barang ko de kibi ki state desa kui ikwa ban ngila ai jengmut na sarkar agapor bangi ya kendu yang minister pa meiru ilong ibadang thamai tinggal ai jengmut pancipya lo kam dan kaling cengi ike hamdan kana kalisyan ba ila pancipya adu kata marba lada we bagi la hai haka kami agar recruitment kalong ki aidau pe kata kisah de takadau yang ba ini kendu pe yo kanda di kana minister juga por de ina por ki kanto kene por lada kim simkia kene kebentan mangila keren hapias jong chief minister bala dan simkia na kam ngin sapulong de kiwik ngin sasim de kiwik senjam de kilo senjam ki bang ngin sasim de nakalim jong office siam kim de shu kan kendiat ta lada glasim tak senjam nakaling jungi ka all Maclear Pharmacists Association galabu appointment UCM mental alai benai la don hadin bangila wan hangi apa sekretariat di bani kebu ila sila dan nakaling jungi lai ndo tengila yo kubur kumtu nakaling jungi melawan ai kana solution tengi ya dak sistem ha bangi shimi kono ka issue khantam mekanik ke issue ka bangi ila dawa mentala license tam ye ba ki bahaswa ki kensting ya kini ki isu bagi dawa ya nakaliang jong siam dan tasni marba dan ki kampas nama tas jong ite ngila ekran ha office joki kata office su kamla sini kan audition dan nakaliang jong ini aipor ya ki katu kene por bagi pedang bani ekran ini siapa ingin sim dak ki audition dua kini ki isu kalong bagi isu di bawah sekretar ini ya bani kong mereka council kabar dan itu ke service rule kata ke jelak ke jungi ke kampak follow ke IPS standard itu apa nak jelak ke jungi tinggal ke IPS standard
te bat ka bantung susu ki dot inspector nang ta ban khang no ya ka NSSDS ha ka ba nakalim jongki ban khang no tang nai te ban ta ba ki ai tang nang ki pharmacist assistant te lembat ni ki issue ki ba kran Henry ka ba kham kondar ni kade be ta yang kam chap ta recruitment amar ba nakalim jong la ga jong la fi